Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Geli bavarmendin beromet edxwazim jwara bi çend deqa basa qaderi bikim. Hûn dizanin gel dema hinik bûyerê xwezayî hinik bûyerê tebîî welatê meçî divin rayedarê welatê xelkê wan Müslüman bi tevayî temamê welatê û rojhilata navên Şerqil Ewset divê ev tişta hani tişta qedera Xwedê Teala'yê min hûn dikarin pêşa qederî bigire tişta ku Xwedê kiribe kî dikare pêşî lê bigire ولنبر قدر درک من خواه گناه کار دکن عجب راستی قدر چی گلو عجبا تشتا کو ام پی دزانن کو مثلا ایلو دول ترکیه بویره کی چی بو چند چلو چار کس چلویا کسی که مر پرکس بریدار بو رایدار دولت دی وا قدر راستی وا قدر آنجی قدر تشتا قدر نایه لگوری بیرو باوریا ما میگلک جارا درباره و مجار دا قصه کری ویدیو برا کری قدره کو ملت باز دکدنا ملت تی گوتنی نه او قدره کو خدا تعالی بس کری ملت قدر جبو خاطری که ماسی خو گناه خو شاشی خو ام بویژن اهمال کرنا خو وشر سوجه خو داوی سر خدا تعالی یعنی داوی سر یکی درنا جبروی mesela قدره جدما یزید دا جدما امویه دا وردا mesela قدره کدنا مسلمانا کو قدره کو ملت به باوره قدره کو ام به خدا باز کری تو علاقه وان تو تکلی وان تو ایوان هم ناسه کرم بالا خواب ده خدا تازی به دو آیه مثلا قدر جوارا شرح بکم هربت مثلا که دورو دریجه و نخواز مسری وجه پر بیشینم خدا تعالی دو سوره نساء دایتا هفته و نهادا بسم الله الرحمن الرحیم و هاد بیجه ما اصابك من حسنة فمن الله شو خالد پیغمبر علیه الصلاة والسلام دو یا رسول من هری قنجی کی خیر کی خوشی کی سلامتی کی نعمت کی ده مالته بو اوا جت رب تجترف الله تعالی وای یعنی ای خود تعالی الله تعالی تم در حق عبد خدا تشتی باش تشتی قنج تشتی ام به فایده وان دا بسر وان داتینو و اشترف خود تعالی وما أصابك من سيئة فمن نفسك دبي أيار بخرابي كي جهشته مصيبتك بلاك مشاقتك تنقاسك بأزارك لتشيبو تبزانم أو جنفساتي جي كيماسيتي جي جناهتي جي خمسارياتي جي بتدبيرياتي تكاري خواه وقت تشتي كو جيرا لايق بو بكرا tedbiri tedbiri bestidat nestandi jibo xatiri wî ev xerabî gihiştî te. Ev ayeta hanina ayeta beryaviye a heftê û heşta ayet de Sûre Nisa ayeta heftê û heşta da Xwedara dibêjim temamê fi'la xêrê jî fi'la şer jî Xwedê Teala dixuluqîne. Yani xuluqandina fi'lê Xwedê Teala dixuluqîne lê ayeta heftê û nihada dibêje xuluqandina fi'la خیره قنجی باشی جرزا منه بی ارادا منه و هر وسا اواج منته لگاو دما تشتی کی کو ته خراب کرد ته وصفه خو پیگ نانی ته کاری کوش دهاشتت هات خواستنه ته تدبیر و نستن تشتی کو تکنیکی به تشتی ام بی فیزیکی به تشتی ام بویژن هانه جبوی کاری چه پیوس بگاوت ته نکر دوی توی نک سوی خواهد تارا تو بزانم کو اف جکی ماسیت ته جگونه ته و هر وسا جبه تدبیریاته دیمه تشتی کل ولات ما چید و مثلا بعدن دا گوته تقاندر مثلا کمر دا خالد مرن اوان نه قدره اوا اهمال کرنا وان کسی کوی ولات اداره دکه آن کی بدرجه herkes مسئولیه و دو خودی گناه کشتنا وان کسا هر وسا خدا تعالی دو سوره روم دایه دا چلو یکی دا دویجی ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس دوی پرگالا بحری و عرده خرابو جبو خاطری کو تشتی کو انسانا به دست خواه کریه یعنی پرگالا لدنیای لعرده لبره لبجایه گاوا فساده کی چه دوه پرگالا خراب دوه تدا ام بی düzensizlik تدا چه دوه هر وساد بحری دا ابا خدا تعالی سر انسان خدا مصیبت نه اما جبو کو انسانا گناه کری خلطی کری شاشی کری تدبیر نستان دید جسدم گناه وان کدا وان کسب وان دا عردو اسمان دا عردو بحره دا ام بویجن ام بی پرگال خراب دا فسادی بلاده و
لِيُزِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ خدای تعالی دویجه لِيُزِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ام تشتی کو کرنه کاری کو کرنه خرابی کرنه جبو خاطری کو انسان لخوا بزبره امی وقت جزا ماده ده زوخ کرنه دا کل خواه بزبره یا ملت ما هم جخوا جاره کی گاوا ام به تایبتی رایداری دولتی رایداری ام بویژن ولاتی کو خلقی و مسلمان دما کاری کی نلرد که تدبیر ناستینه وظیفه جیتی خوازی وظیفه خواب جی ناینه همود تشتی کو دبت کسوی قدری پاشی خدا تعالی وان آیت خدا تعالی انکار دکن آنجی هم به نخواست ببینن که انکار نکوچی نخواست ببینن رابطه خود سوجی خود گناه خود کسوی قدر کسوی خدا تعالی جبر بیا تشتی کو تسری ملت فقیری به بلنگازی به دپرم به الحج به ام به گاوا مرو تدبیر نستینه اما نقدره ویا ام به اهمال و کسلانی و اواکرنا دسالاداریا ام بی ولاتی کو خلقی و مسلمان جبر بی قدر شاج ملت را دبی تو کسی که در نکوه ملکی خوجه کی ام بی انسانه کی شیخه کی جماعت در نکوه ناوی باوی من افتشتی کل ایرو لولاتی من چی بی چرو یک کس میری سیست کس میری چارست کس میری ناوی جوا قدر ننا جبر کو ظلم و زورداری خدای عرشی علا ملجی بیدنگ مایی گلی مسلمانا گابا هون دنگی خدا نخینن گابا هون بحثا اسلام نکن اسلام راج خلقه را نبین دبن سیاست مدار دا هون بحثا اسلام بکن هون اسلامش خلقه را نبیجن جبروی تجاری قدر کل سر مهی پنج تشته املکوت dünyayı کیان بابت dünyayı زمان مچیه و امشکیان ملتینه و ام کنه یاندریجن اف قدره ev tişteki mete da tüne ama tanıcıkı xabetim tedbiri destinim araba gere ezbajum em bivejin xızarı süratları em bi haşti hafteye el sersel bista herim ez terim dizevujum zaçı ve tişteki kaderi betuni ve tişteki tercihiye a bu yere ku havadise ku devir ya da pekte ihmal kırınıyor kes bira suci xwane ki suyu xwade tala ne ki suyu şeytan Müslüman alimine ji guney xwad revin ji kemasiye xwad revin o ji ihmal karna xwad revin guney xwad kin yad kin suyu xwade tala yan dibe şeytan em xapandin Adem aleyhissalatu vesselam ji